Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ke Meghalaya People's United Front kalapan kaya ketenak terikam kabatip kum ke Meghalaya People's United Front Women's Wing East Gentia Hills District. Ya kinong kitkam bat kidekot jong ke MPUF Women's Wing lapan scam da presiden barangba uba da poiwan mi lalu ha kejingilang kepada penyai da Aiman Saad General Secretary Hakleriat West Community Hall East Gentia Hills District hakasni thok ding. Kato kat ni kinong kitkam jong ke MPUF Women's Wing East Gentia Hills District, kilong ke Presiden ke Kong Priti Shella, Vice President Kong S. Rengklem, General Secretary ke Kong B. Lamari, Assistant Secretary Kong H. Kinjing, bat kiwai. Uba ada poiwan mi lalu haba ajing kren hakani gasngi, ula pun slur ya kidkot ban long ki long kemi kiba slur, kiba len lade ne kebenta ban yada ya keri bat kajaj benreu, bat khamtam ban yarap ya kiba syam lanon. Hari yang menjadi kau bertuju ninu, tangwa idakar wan na ninu ri hiyo aja sekre, tang ibru yang biang baik kodisla tamli itu siap, te ibhai te tengah kuau percaya company, hanu durum yo ibru yang yo sekre itu, te ite daun takwa amut ongi percaya company. Apa izet yang ini ki bon kipli ki kup ciliang kisem ciliang hawayo ngadi kemat tak nu di kisem dalam itu na bentayo pi pai ba yang izet yang ini ha nje ci bon sikat garap na benta senyum ni rei iya rabi kan uye na bentayo pi ki iya rabi wayo kasokar mempai kemat ko mempai ko kaptam na benta yang pi pai ba.